sada ćemo predstaviti drugu nagradu. Druga naša nagrada odlazi u ruke za dizajnersku modnu konfekciju. Miroslav Vučijašević je multitalentovani dizajner modnog brenda ekskluzivnih unikatnih modela Diamond Victory Couture, koja je osnovan 2017. godine. Miroslav je nakon duge televizijske karijere osnovao ovaj brend i za neverovatno kratko vreme postao vrlo važan i cenjen u svetu mode. Radio je za mnoge naslovne strane, mnoge umjetničke spotove, oblaci i stilizuje mnoge žene javne scene našeg regiona. Njegove glamurozne haljine nose lepotice Srbije i Crne Gore na mnogim svetskim prestižnim takmičenjima lepote, gde ostvaruje neverovatne rezultate kao što je između ostalog Miss Eco International, gde mu se u poslednje 4 godine namenske eko haljine rađene od recikliranog materijala plasiraju uvek u top 5 na svetu. Održao je više samostalnih revija i prezentacija. Prepoznatljivost njegovog stila jeste glamur, ženstvenost, otmenost i jedinstvenost. Pozdravimo najmuškarca 21. veka, najbolji modni brend 21. veka. Dame i gospodo, dobroveče i sa moje strane. Ja sam zaista srećan i uzbuđen što sam u društvu ovako eminentnih, cenjenih i poznatih ličnosti, što sam u društvu dragih kolega i prijatelja. Verujem da ćemo provesti ovo veče na najbolji mogući način, pa i u moje lično ime da vam poželim dobrodošlicu, a što se tiče modela koji se spremaju, bit će zaista spektakularni, jedan mali deo svega onoga što se sprema u narednom periodu vidjet ćete baš ovog trenutka, a sama čast da predstavljam Srbiju u svetu, mislim da je level koji mnogi priželjkuju, a ne samo što je čast, nego što i Srbiju kao predivnu zemlju predstavljamo na najbolji mogući način i osvajamo visoka mesta, a to su sigurno mesta u top 5. Hvala svima koji su glasali za mene i hvala mojoj kompaniji Miss You i gospođi Vesni Da Vinča. Hvala vam još jednom.